जल पाजी प्रतिशाला साइमी मतिना मतिना केवल मतिना संसारे थुके दनचङ्गो छौ यात्तुको थाहा ख मतिना माबो या मतिना मचखाचा या माबो प्रति मतिना कला भात या दठिया मतिना पासा पासा दठिया मतिना तके दालकिजा दठिया मतिना जला खाला पिनी मतिना न मतिना हे सदा झिस न्याउने पसल्या चोपियो पसल्या त नाप नाप छिना मतिना जो इमसा चीज त यही चीज इम त या वो पसल्या त मतिना न मतिना है पशु पंछी झंगा त मनुख यहीको मतिना अठे इमसा ची त यहीको मतिना मतिना है ख त को लागि वासन मतिना है छुछु छुछु ख मतिना Kökte på det åt थौए बखाए पात्र पि छखला माबो पिसा बुइका तपि गाम चाया मेखला माबो पिसा बुइका तपि म्याम चपिने दठी जुवंगो ठी ठी लकस ओ परिस्थिति जुवंगो छ माक्कुगो सवा वइगो मतिना या बखाया आगौ पोले जा खठौ मथा दाइ छ लकला अथौ छि त मतिना त बखा न्याङ्का दिएमा भाजु चाहिँ केसर मान ताम्रा कार्य ख आथन नेपाली चना आफ्नो उच्च शिक्षा हासिल गर्नुका अमेरिका सिकागोले चना ठाउँ कर्मभूमि भूमि दिएका चना दिएमा केसर मानजियो बाखाउ सफो न्यागोको बाखाउ सफो मतिनाय बाखाउ ठो चाहिँ ठाउँ उले जिया यापट्टि छि ठो ज्याजो अख अब वेकन चाहिँ डोछियो गुई पेरे हलिमली नागो लस्ता पौया ल्या छगुले धर्मयाना पाप फु नागोपट्टि बाखाउ वेकन चोया जेठो साहित्य खेले चाहिदिउ ख अलि वेकया डोछियो गुई नेदे मिफुटी नागो सफो अन चाहिँ नेपालसम्म छिन्छ सले लागा जी अन नेपालसम्म छिन्छ स व सोदे जी विश्वास मुए अन चाहिँ छिन्छ स व सुई खुर्या वेकन सिकागो नेवा नागो पत्रिका न पेकैदिल अठे छिन्छ स व पी छडे पौ बाखाउ दुवाला तका वेकन नि छम मैजु साहित्यकार पिनिगो समीक्षात्मक चोसु सफोन पिठना दिल अठे ठुसी नेपालसम्म छिन्छ स व पी न्यादे मति नयाँ बाखाउजना वेक छि न्हने छाइदिउ अले आछि सक्स्याम पाक्ले दक्ले नापा वेकैत चाहिँ नेपाल कल्चरल इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल वेकया सर्ट फिल्म चिपको नीला बेस्ट फिल्म अवार्ड अवार्ड ट्याके त ताला जुया निम्ति वेकैत दक्ले नापा छि सक्क स्याम पाखे वेकैत चाहिँ ताली थाना वेकैत पिन्टु नाचका छि सम्बि यक्को पिन्तुना केसर मान्जु हजुर केसर मान्जु छि ठाउँ चाहिँ ठोगु एकदमै छौ चाहिँ अझो चाहिँपट्टि विसर्जना छि सक्यो झने चाहिदिएको तो जित थचे ताकि होला थ्यारा छ केबे चङ्गु सीमा छिसँग चाहिँ भइ चङ्गु स्वा डक्क मुना स्वामाल सक्सिन हने न खल्कमक होला अटे ठाउँ या स्वामा नेपाल भाषा साहित्य संस्कृति संस्कार केबे सीमा भइचङ्गु स्वा हया छिसा आफ्नो स्वामा हनेन छिसा आपासिन स्वामा हनेन ठाउँ या स्वामा नेपाल भाषा साहित्य खेले संस्कृति खेले सञ्चार खेले सङ्किपा खेले भइचङ्गु अन्यागो जो छौ चाहिँ अन्या जो मरुगो मतिना पिनेगो मतिना या स्वामा हनदिमा खबाजो केसरमान ताम्रा खार्छौ वे कया बाखामुना पिटो बजा ठाउँ छिटो ज्यादा ख अहिले स्वामा हनदिमा ख छि केसर मान्जो हिठो मतिना यो बाखौ चाहिँ बुया वको दबु जी ठेको खनाउको ठाउँ छुर्गाटा आछ क्रिस्चियन कलेज ज्योति पत्रिका या विशेष जोगु भाषा आन्दोलन न छगु दबु जोगु दो अथे थैति ट्वाले जोगु मुति बाखामुना सफो पिथना वन चाहिँ ठो मतिनाया छौ केब जोगु दो अथे नेपालसम्म डोछियो गुई सोरे जोगो रत्न राज्य लक्ष्मी गर्ल्स कलेज या चिन्सोङकुगो अन्तर कलेज नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन वो जुल अनलिपा चाहिँ छिन्छ वो पेद पाखे छे जोगो साहित्य सम्मेलन अन गुड नाइट एफएम यहाँगो अनलिपा पलिस्था ख्याल आकाश जोगो मटनाया ठो बाखया दबु ख आठो मतिनाया बाख सफु ठाउँ छिस चाहिँ पिटो बजाइन्दी त छि तस्को सक्सिन अतिको हना बना तै तैसनामा छि हने बमा आख्यानकार
바주 모토라 샤미 주이다 토 바콘 서푸 피도 보자인데다 왜 가이다 이나변 전전 약고이 코스바 모타다이 너 모타다이 타 치원아 또 서푸 피도 보자이야게 또 지도 관련 전화 디우도 내와 수선화 केन्द्र야 바주 राजेन्द्र रंजीत 왜 가이다 약고이 코스바 데세조나 아 모타다이오 라티 또 मतेनाया बाखाउ सफो पितो बजा जुइते हुडो छि ममो फसा तबिन चाहिँ थन्या नक्सा चाहिँ थौ सक्कसित थन्या ऊर्जा बिया सक्सित चाहिँ सक्से न्योने चाहिदेल अले थौया त सफो पितो बजा यान्देल मसा दाइ त यक्को यक्को सुबाडे चाहिँ चञ्चना आ मसा दाइ न गु सफो पितो बजा यान्देल छु पाख्या चाहिँ बचा हाकल चाहिँ छटवा चाहिँ नुगख न्याने त जिपि पिया चना मसा दाइ सुबा जोलोपा सकसित पिन्तुना शुभकामना थौजी तस्कन लेता खालटा रास थौ केसरमान ताम्रा कार्य मटिनाय बख सफु पित बोजा या डट यान्त्रोना छुके लागे थति या डोगो जोगो सौभाग्य ख थो जोगो सौभाग्य ख ती जो लाटिए थो सफु छिकपिनी त छिकपिनी न्योने पित बोएको ज्या ज्या तन अकि छिकपिन त सुभाइ बिमा पिमेला योकोडु एनो ढक्कै नापा सुभाजी सुइत बिरासा थो सफु पिकया प्रकाशन याना पित बिउम भिछु हेरा फाउन्डेसन अमेरिका या त दि सुभाजे छ अनले ठुक्या मु ठुक्या हामा फुक ज्यासन चोना दिम सफु पिके दिम जयन तिम निता मराखे जयन चोना दिम पासा केसरमान ताम्राकार जियत्न योको योको सुभा मुरी मुरी सुभादु जिथौं सापा लेटाया थौ यो तिथि मिति थौ भाग्य चुला वो ढाठे थौ नेपाल सम्बत 1145 शिलका ढुटिया ख ए ढाठे फेब्रुअरी महिना या 14 तारिक 2025 या दिन ख फेब्रुअरी 14 ढालायो पश्चिमी जगत अंग्रेजी बात ढा अंग्रेजी ध्यान रूपी इंग्लिश से ध्यान तैपी मनुटे सो ट्वीट भ्यालेन्टाइन डे रका मान्या या आन यान तोंगडु दिवस हन तोंगडु बुलु बुलु पश्चिमी देश थो पूर्वीय देश द्वावयाली झिठा टोकन ठवल थोन लेटा गया थो ख थो अगेन थो भ्यालेन्टाइन डे त 14 फेब्रुअरी हामीले ठाउँ यो दिन या त लभर्स डे का न ढा द डे अफ द लभर्स अले झिने झिसँग थन उली तक मरासे ठाउँ पर्न प्रणय दिवस तका न चुनाउडु प्रेम दिवस ताइ थैट य त्यो यौ य त्यो दु पनि हो मटिनामी पिनिगु दिन खरका त्यस विभिन्न गोष्ठी याना विभिन्न कार्यक्रम याना प्रेम प्रेमिका टुन य ठा चाहियो ना थो दिन या त महत्वपूर्ण या लागि हन चुनचुङडु थो प्रणय दिवस है थो जो लागु ची छु रासा केसरमान ताम्रा कार्य सफु यौनान मटिनाय बाख ठौ यौ दिने मटिनाय दिन मटिनाय बाख रका वेकलो सफु पिके दिगुडु मटिनाय बाख ढाबले सफु ठौ नक्तिनी प्यावे चमुडु अगि फुगस्या मठुने थो कि थो मटिनाय बाख ढाबले सोइगु ख थो सफु विमोचन देतुन थुकी ठन दु मटिनाय बाख केसरमान ताम्राकार ए ढाबले गुली गुली स्यान थुइका तोंगुडु
ठो मचिनाय बाखला केसर मान ताम्रा कार्य ज्यातुन वे प्रेम कथा खला ढेठेनो गुलिस्यान ठुइका चुन्चोङुडो तर वास्तव अठेमको वे कलो ठो बाख चोयाली ठो बाखने ठमटो संपादन यानाली ठो सफु तयारी तो वास्तव वे कलो ठो सफ्टी ठगु प्रेम यौ ठगु मचिनाय छु चिनो छुकी बैठौ मरु छुकी ए ढाबले छुकी घुम साहित्यकार पिन कलाकार पिनिको मचिनाय ख छुकी बैठौ छापायन्टेटौडु वे कपि सुसुरका ढाब्लेको नाको निगु थन सान्दर्भिक दुई तक्कै नापा झिसं खनी तो जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ वो पूर्ण देवी श्रेष्ठ पिनिगु मचिनाय बखन तो आयो मुखो उगु जमरायो आ दुर्गालाल दाई या त लुमङको छ झन्डै झन्डै 90 वर्ष दैन दुई ठुवेक ल्याम ब्लयो सुली से मटिना जुल छुजुल गे जुल गुप्त ब्या जुल अन्या ठयागो ठो गोप्य गोपनीयता ठगो आगा टुकली लन्चुनी वो ठो लेख ठो सफ्री भइचोङडो अघि ठो सफुत तस्को महत्वपूर्ण टाका आजि थन छिपिन्ट वो घुम साहित्यकार त ख घुम नौजवान कलाकार त ख इमिगु नाच सरस्वती छिपिन्ट न्याङ्के मास्ति वो डक्का नपाला दुर्गालाल दाई धाटो न जी अन जिगुयाटो मथुरा सामी या रमा देवी श्रेष्ठ लिसेया यो त्यो नपलागो ब्याजुगो उन्ठुगो आजिला निम्म चाहन्डो कौशल्या मानन नर्नदो तर केसर मान डक्कै नपायो ख ठोना ढिगुली जी ठो लेख चोइउडो ठो सफ्टी छिक्छ ठोन खनी अले मेपी ठन सुवर्ण केसरी वो पुष्प चित्रकार पिनिगो यो त्यो यगो मचिनाय बाखदु अठेर हाठे डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठ अले श्री लक्ष्मी श्रेष्ठ पिनिगो मचिनाय बाखदु सरस्वती तुलाधर अले एमके कल्पित झुल वेक झुल अनलिपा विजय रत्न असम भरे वो मीना बज्राचार्य वेक पिनिगो बाख छिक्स खङ्काटी अन मनदेवी ताम्राकार वो लक्ष्मण कृष्ण तन्डुकार पिनिगो जीवनी ढाबले फुक्क जीवनी मुको ठो गुम ठन ख जीवनी फुक्क भागे मुको ठो दुःख वो चस्का न मनुटेव जीवने जो लेखक टेव जीवने मो मुको तर पर्टिकुलरली ठो सफली इमेगु प्रेम कथा जुक सुना प यो त्यो जुल गुप्त ब्या जुल गे जुल छुजुल डठी गजागु पंगाउल अयाउ ठन चित्र न्यान्ट उडो अकि ठो सफु महत्वपूर्ण सफु ख बोने बहु सफु ख बोनेमा अले ठुकी भुवन सामी वो प्रमिला सामी पिनिगु न थन डु र ढक्के लिपा सुरेन्द्र तुलाधर वो सुधा साक्य पिनिगु नक्टिनिय हो आटिनी प्या हो लेख्न ठुकी मुनत गुडु हामीले एज ए होल 9 राइटर्स आर्टिस्ट वे कपिनिगु जीवने जुयावंगु मटिनाय बाक गुगु नेब झिस तालोम गया दुनिटेटे ख ठो केसर मान ठो इट उजागर याना लुटान याना ठो पिके बिए दिल अले थन टाइटल ब्युठे मटिनाय बाक केसर मान ताम्राका तर वे मट केसर मान ताम्रा कार्य वे ठो मटिनाय बाक खलर का मटी चोनी तर मुको वे सिक्के चलाक म ठगु मटिनाय बाक रासा तुक्ति टालोंगु आटै टागु सहित मक्यो मेपी सोजा साजा पि ढाठे चेपी मेपनी प्रेम कठाई र हया थन उजागर याना न्यानी बोया हैटौडु ठु घुम जानाला छौ किस्म खि ख्यायना ढाउ खस वे गइट नालिस्ते माल दैठेन यागु मटी वो
자 라서 터트모 얼로도 줘야 뒤고 리파이 खुशी 왜 그러 뭐또 이제 토тай 그 구매시오 거기다 인터넷 거나 전화 둘러 어디 초통 bara nyaipu din prane divas athe prem divas se machina ko bakha sofu pita puja jya tongdu jui tongkla thamala to chikpi pathak to thon thuki samlogna jyepi jye depi sachtan suhadu ale pathak वर्ग एके अनुरोध है कि ठो मुंग सफु का तो महत्वपूर्ण सफु का थयागु सफु आटक प्यामो अनि राता त्यो लेखक देव जीवनी दुगु बाख यकुडु चकोबी छस्काय बाख दुगु यकुडु तर इमसो स्वीट मोकसेटैट प्रेम कथा प्रेम यो बाख जिसो मेथा मुकु ट्वे सफ्टी जिसो बोनिफु खंगेफु एजु निन्ति सखिके जो अनुरोध कि ठो सफुज का बोना बोना बिया जिसो सुबह अले छौला अन्तिममा जिता मास्ति वो कि केसर मान ताम्राकार गुमेशा छो सफु पिके जोन वे क छम अद्भुत म व्यक्ति रासा जो छ रासा वे क्लो छुनो जे समथिङ डिफरेन्ट अत मे पनि सोया पा डिस्क पागो अया किस्म वे क्लो पला ढोना चोमुडो आ नेपालले चाहिचोना देशा अमेरिका चोसान म नेपाली त गमे टोटु मोरो नेपाल नुगा टुम नेवा नुगा टुम छम नेपाल मिख नेवा ख वो डके वो छुनो जे पटी त समथिङ स्टेन अन्याउ एड हैवले छुरा छ वेक्लो ठगवे छपु बाख पौ बाख या त नि नि छम मिस्टर मिस्टर त अनुरोध याना बाख यो समीक्षक याना उक्यो समीक्षा त फुक कलेक्सन याना सफु पिकागुडु अले मेउ छौ रुमंके बाउ छु रासा उक्ने तिनी सकिपा दे कल चिपगु नील वो प्रतियोगिता न होना प्रतियोगिता होना प्रतियोगिता त्यान त्याट राष्ट्रिय पुरस्कार न होला हामीले बाखा जोयो दक मुक्ति सकिपा दे किउली न वेका यो सेलागो लागे तो न अजागो दु अठे राठे ठौ पिया वे चौन मचिनाया बाख ठोनला मेप्स सुनान मयाउ ख ठुम दे ढके जि लो म मजु लुम्न चोम छटा ख छु धामा छु पेर न्यारो दत जी छौ जे तर मु या नउदु हो ख मिसा पिनी पि मिसा साहित्यकार पिनी हो उपन्यास मिसा उपन्यासकार पिनी हो प्रतियोगिता या ख जी याना पेर न्यारो दे ढुङ्ग्ल उकि याना चिनिम नुपी फुलाम्पी उपन्यासकार त प्याउल जी ज्यासना कार्यक्रम फुक याना तर छो योजना याम सुट हामीले केशरमान ताम्राकार ख वेक्लो ढयाली जी ठो सञ्चालन यानो ख आ पचलो च्यानो थिनु लिप वेक अमेरिका ल्या झाइतिनी वेक अमेरिका ल्याउनी प्लेनो वो सुंग तुनी मुकु वो छु जे यान तुनी अकि केशर मान्य त जी ठो है अनुरोध या माथि कि नेवा नुगा मनुख वो सदा दै तुनी अले मे पिस मयागु छौ बिस्कम बिस्कमगु नेपाल भाषा साहित्य व संस्कृति थावेगु पला ज्याखे पला छी झ्याम्ले पला छिना न्याउ ने फेमा ठो है जो शुभकामना ख ठो है जी पिन्टुना थाउ नोगा ख छटवा च जिन थन बुए जुन रस्ता चलपा आपलं शुभा मर्सदाय छे थाउ चाहिँ आठो सफो पिटो बजायन दिया थाउ नुगो खपना दिल यो को ख जानकारी न बिया दिल केसन मानजी त पिन्तु न बिया दिल छे सक्षा पाखे न भएकै त हाक्न हाक्न भएका न ठन्या भए नु नुगो पला छिपा छिफया मा ठया पिन्तु ने
अहिले आठो गुल्न चाहिँ ठो सफुटी पिदना चङ्गो ठो मतिनाय बाख त ख ठो चाहिँ को चाहिँ नेपाल भाषा टाइम्स या शुक्रबार या तसापति पिदङ्गो मतिनाय बाख मुना ख ठो चाहिँ सुरु जो चाहिँ झिन्छ व सुई नेदे दुर्गालाल मार्सा व पूर्ण देवी मायो जल अनाल्पा मत्र स्यामियो रम्बा देवी 1138 सुवर्ण केसरी व पुष्प चित्रकार 1139 डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठ व श्रीलक्ष्मी चाहिँ 1140 सरस्वती रञ्जितो महिला काजी चाहिँ 1141 विजयरत्न असम्बरे व मिना बजाचार्य 1142 मनदेवी तन्डुकार ताम्राकार व लक्ष्मण कृष्ण ताम्राकार 1143 अहिले भुवन सामी प्रमिला सामी 1144 अहिले सुरेन्द्र तुलाधर व सुधा साक्य चाहिँ 1145 छ पिदङ्गो ख त चाहिँ नेपाल भाषा टाइम छ शुक्रबार हो तसापति प्रत्येक वर्ष व्याकरण चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे खुनु भ्यालेन्टाइन डे काट हामीलाई चाहिँ खैतला चाहिँ थो झि तापल गाउँपट्टि चाहिँ थो मतिनाय नि खसा त बिना चाहिँ सक्सिन अङ्गीकार यारुङ्ला सक्सिन लस्कोस यारुङ्कोले अहिले झिसन चाहिँ या माछा राछा नु पुस्ता नु फस्या कपे सक्सिन चाहिँ ठुके चाहिँ प्राहम्लिका चौँडो सक्सिन लेटाएका छन् चौँडो एजोले चाहिँ आठो खची हाना बुलु बुलु मेमे न खतै पलायो भने होला छारा छ आठो केसर मान्जो हाबलाई चाहिँ वेका मा अभियो नाम चाहिँ पलिसा यान्त बेक्चु हिरा फाउन्डेसन ओके नाय हजुर अलिबाट सफो पिट्ना चौँडो ओके चाहिँ डिजो मेजो श्रद्धा कमल ताम्राकार जो ठो सफो पिटना जना दिएको जुल ला वेका पे निमिषन यको यको सुभाना देसाइ चुन्छना केसर मान्जी ठो सफो यो विषयले थोपिट बोजाइ विषयलाई चाहिँ जी दुर्गालाल मार्सा थन चाहिदियो डु मोरुचका चाहिँ जी सिके मुफ्त जो सब या कई पाखेना छटा छ नुगा खन्जन डस जुका सुमन्तराइटा बनमालिका सुमन्तरा अनि बामा सुवर्ण केसरी चित्रकार हजुर तता छेउ पाख्या छटा छ नुगा खन्जनका मसला टाइम भाग तेजी रुंगो धीरे धीरे सानो छेउ नुगला दासी वइ चाहिँ सु खन्दा छ तै देसले छटा छ अब जिस्ता मटिना बाखा पिछाया हामा केशमानजी अरे वे गति मेजो भने बपे निमख सिरदा कमल ताम्राकार अले थोया छि मु पा मथडाई कहने बम अर्को खानकार खमेको अले छि अले ओटगसर भने बम नाजामा कवित्री प्रतिष्ठा सामी अले थन थया बाखया पात्र त बुझो मटिना मिपी अले थन दको थन स्वयचना दिपी सकलसित जोजोन थ नाता मत्र दैन ते सापे ठ निपु दिन ख थोय थोया सफु जे गप्सन प्याउ ढेन मटानी सिनो मसुनी पासमा इतिहास थिया किताब प्याउ दो गएको अन्यास लिमला अमेरिका चाहिँ अथ्याय व्यस्तको थासे चोनानन व्यस्तको जीवन हनानन नेपाली चिउटा भाषा साहित्य चिउटा नेवाटे चिउटा अझ बेजापि जायापि त्यो चिउटा त्यहाँ उयो गुठो उयो यान्दिल बेजाते जाया जाया अवस्था ताकि दिपिम अनि नेर फिर न्याय जी जात पाट अबले चाहिँ ब्याया अत्यारे तस्कन थाकु ख वे कै चुटा चाहिँ अबले गेना ब्या गेना सफल गेना न्याजि रे वे कै चुटा आछ्यान जि रे चुटा न वे कर अबले पिंड माला माला मा पञ्चना न थन माला छमचमेस देके उटुकुलो न्याना उमी समस्या बारे वे कर जोया भ्यालेन्टाइन डे रे सन्ध्या टाइम स पिकै दिल अथे चाहिँ वे सब वे बाहा वे लेफ्टर है बाहा रहा म जीवन बागर ओले मुना चाहिँ थ भ्यालेन्टाइन डे दिने वे क्लब टिकै दिल त तस्मा लस्तायो ख आथन चिन्ने वाटन भ्यालेन्टाइन डे दिन न तान सही होला दास्केन यो स्यासिन सिल ले थोय दिने थपिगा ओली थया ऐतिहासिक छ किताब थ मने न त थो चाहिँ ऐतिहासिक ख वे क नाच न ख होला वे विभिन्न किसिमको वे क ट्रेडी छौजको बिरामको वे कहिले लेखे विभिन्न विभिन्नता जोने वो विभिन्नता चाहिँ छिउ नेपाल भाषा साहित्य खन जाइउने ढेन विश्वास याना अथवा त्यहाँ ऐतिहासिक किताब
र ऐतिहासिक किताबको अबलाई स्थिति अवस्था दकोडो अबलाई इतिहास जो किताब है जिमी त्यो पोइ न के चाहिँ दुख्याकोले उयो गर्दा आपला सुबा देशना ठ्या बिस्कयो उयो क्ला चेरिया जे नेपाल भाषा ख तफेयान दिदियो आशा यासे आफ्नो सुबा देशना सकलिस्ता हानु जोजलबा फिन्टना बियाजना भि उसाएन सकलिसु भि उसाएन काम न याजना सुबा आठो मतिनाय स्वामा हन्युपट्टि अच्छा राजा नेपाली साहित्य न जी मखना ठुली मछि जो यो मगला अठे गन्ठार के लगा जो जी से अबला मेमे साहित्य न मोर्ते छ त नेपाल भाषा थाइना मतिनाय ठो बाख ठो मा हन्यु चाहिँ बिचा केसर मान जो छिके गनो होला ठु गेर सा ठो जो पुरै कुटा ख ठो मत्ने बाख 2017 अठे रहेको चाहिँ नि गुरुडट अलि डक्ले नापा जी चाहिँ नि अनिबामा दुर्गालाल दाई ओके तिरमेजे बाखन चोया अलि अनली चाहिँ नि जी मत्र दाइयो अनमेपी याना आटकै ने गुपो ठो मट्नै बाखन चोयगु ज्याजुला अरे ठो मट्नै बाखन डक्ले मध्ये लिपा प्याव उठेको ची नाजाम निर्देशक भाजु सी सुरेन्द्र तुलाधर वो वे कया तिरमेजेको जुल त्याउ खस जी चाहिँ नि नेपाल भाषा साहित्य खया साहित्यकार थगु ताठे मट्ने बाख नि चो मखना अब लेनि से थनि जी दैते थनि गुरु न्यसे देश छपु छपु भ्यालेन्टाइन डी लस्ता नेपाल भाषा टाइम्स पत्रिका शुक्रबार तस पाउले पिट्न वइसनको ख इले बिले मटरेन जित नुयागु यान्दी केसर भाइ मटनाय बाखाइट सफुय रु बी माला का इले बिले वेक्लन जित नुयागु यान्दी अले गबले पिटनीको जुल का न्यसटै दि वेकय कुटा व हपला हे ठो सफु जुया पिदंगु ख आटक पिदंगु गुम टेपुय ताटेंगु मटनै बाखाइट मटनै बाखा सफु कथ भिचु हिरा फाउन्डेसन बाखे प्रकाशन जुगुडु थुन छगु जिगु लागि तस्का लस्ताइ ख मटनै बाखा सप्ति दुट्यापि सकल हने बपि साहित्यकार अजमेजु पिलिसे जि तस्का आभार छारासा वेकअप स ठगु मटनै जुसान से आटकया सत्य तथ्य कना मोड्यु खसा थो मटनै बाखा गर्वेदक लिकुना चंगु जी उकि वेकअप इंट जी अपना स्वभावीमा अठेर हेठे जी थना अलि ठुगु सपोइट बाखैट लोकठ देव केदीमा चाहिँ हानि वरिष्ठ कलाकार श्यामलाल श्रेष्ठ दायतन आफ्नो सुभा देखान्तना अलि ठु सफु ठौ दिने भ्यालेन्टाइन डे इले पिथनीको लागि कम्प्युटर सेटिङ व मुद्रणीय पालक कैदीमा सङ्किपा निर्देशक व साहित्यकार पाजु राकेश महर्जन जत्न जी सुभा देछा अलि डक्ले लिपा सफुय प्रकाशन पालक को युमा भिचुरा फाउन्डेसन न सुबह देथा लिसिसे हरिमेतना उगु जाजवा पिन सकल ते नेपाल भाषा ओ गैर नेपाल भाषा सकिसित जी आनन्द का सुबह भी अपना सुबह हजुर आपला सुबादो केसर मान्छ थो मतिनाइ बाखया गो गर्वयोपति बाख छि ल आ थुकट छु चाहिँ कुटन याना नेपाल भाषा खेले छौ थन्याउ चाहिँ एकदमै छौ केसर मान जो आछि चाहिँ थो गु मतिनाइ बाखया गर्वयोपति बाख कना दिल होला आ थो चाहिँ दस्क चाहिँ नेपाल भाषा खेले चाहिँ छौ बेजोडे माने जे आटो चाहिँ प्यामु वपति बाख जुदो होला जोले चाहिँ त यो कोइको सुबा देसाइ चना ठिक्यो लागि होला आ ठुकी चाहिँ छौ किस्म छौ इले छौ जातपात यो खोजुल छु चुसो तामन्ट गेज तामन्ट ठीक जुल ठीक जुल ए ठो ठो दुनी मतिनाइ बाखा सपति छि चाहिँ छो नेपाल भाषा साहित्य खेले चाहिँ छौ एकदमै बिस्कौपट्टि सपु फटा छि पिट्ना दिला होला आ ठुक्यो चाहिँ बिस्क हे मुन
छौ किस्म जात पात्यो तमी चिमयो अन्याउ ख गुचौ इले वेकअप सोसाइटी खेला गु किस्म चाहिँ छौ किस्म चाहिँ जागरण हेर्थे अथवा चाहिँ छौ सङ्घर्ष याना छौ साहित्य खेलेन पलाछिना अपना ठाउँ यो जीवन तकन चाहिँ वेकअप जीवन चाहिँ सलन ध्यान चौटो याना वो चोरी माठो चिसा कामना याला अब वेकअप सक्षिता अन्या किस्म ठो जीव साहित्य खेला हैदिला छ त दुनु लन चाहिँ जिमसँग सुभा देसाइ चञ्जना अठे आछि चाहिँ तगुए कुटन यान दिउदी जि धन खाना बनानि यान के छु कुटाइ त छारा चाहिँ छि तापले चनाउन चाहिँ छि उली हे छौ कोठीगो अथवा चाहिँ गेसु ग्यौँगो छे साहित्य सेवा याञ्चना दिउदो गतिके शशिकला मानन्दर्य सङ्कल्प उपन्यास त छौ छिम अनया चाहिँ विमोचन ज्ञान दिल छौ अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसन ज्ञान दिल अठे छि हिटकरवीर सिंह कंसकार सर्या मिजला उपन्यास त छि चाहिँ अङ्ग्रेजी भाइला अप्लिकै दिल अठे छि राकेश महर्जन भाजो वेका चाहिँ सङ्की पाठ मख वेका सिनेमा सम्बन्धी सपूर्ण चाहिँ छि चाहिँ पिठनेगु झोल्या दैदिगु ठ्यान्छ जिटाउ पचा कन्फर्म मजला अठे चाहिँ छि मठ्र सर्यो वेका चिपन निप नागो चाहिँ ताहा बाख सपोइट न छि पिटना दिल मठ्र सर्यातला चिस चाहिँ हाक्न छ वेका त सुभा बिमा छारा सा निपटी चाहिँ टाइप याना वेका न निलाय दुने चोइदिगु अपा हाकौ चाहिँ बाख व ताहा बाख त छि चाहिँ सफुय रूप बिया पिक्चु हेरा फाउन्डेसन यातना चिस सुभा बिमा अठे आछिउ चाहिँ जे इन्टरभ्यू झोल्या न्याना छि हाइको सफुना प्रकाशन या लुखा उठाइदिल अठे राजा साक्य दाइया चिहा बाख सफुना चाहिँ ठो प्रकाशन या लुखा उठाव न्याना छि तापले चुनान थुलमुच्छी थे चाहिँ छौ साहित्य सेवा ठाउँ नेपाल भाषा ठाउँ मा भाइ गो सेवा याञ्चना दिल केसन मान्डु छिटा न्याक्को जिमस सुभाड्य छास मगा आज हाक्नस्का झिनु खञ्जिने पटे चल्या वनेला आज चाहिँ मेम तेपो अर्थात् चाहिँ डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठ अले श्रीलक्ष्मी श्रेष्ठ वेका पिनिमय छम सुना नवन्दी नवन्दी इना सक्षिता आनन्दका जजलपा डाक्टर पुटेश्वरा दिदी दैदी थियौँ पछौ नेपाल भाषा साहित्य इतिहास जोमडु तपुका विवेचना चाहिँ यो को मिहिनेत धेरै हैन प्रत्येक वर्ष छौ छम टेपु पिनि चाहिँ इन्टरभ्यू त कया टुकटा सपु पिट्ना दिला वे कटा चाहिँ चोसा बहु ज्ञान दिउदु नेपाल भाषा साहित्य इतिहास व्याकरण नाम सुनियो त्यसो कना वे कहते या को सुबह जिमसँग देशान्तरा जिबी न बाखौ वेतमा ठोय चले देखा दिला तो जिबी लागिन तस्का लस्ताय खपा यो खन ल्याउरा यो कोमरो तर जित छ ठौ भ्यालेन्टाइन डे लस्ताय चाहिँ सफु विमोचन दिए चाहिँ तोंगु अले चाहिँ वे कलन चाहिँ ठोफुको बाखन त गुयु ज्यान भ्यालेन्टाइन डे लस्ताय पिथे यान तोंगु दिउली जिन छटवा त छिकपिले चाहिँ ठोक यो सिउ पिसला सिउ हेर्न मसि पनि लागेन जिन छकु त भ्यालेन्टाइन यो विषय कनाबी ढाकेला तो भ्यालेन्टाइन दाइमा चाहिँ छम पाद्री ख इटाली रोमियानो वो चाहिँ तेस्रो शताब्दी ईस्वी सम्बन्धी ताक्या चाहिँ डुमपरी ख अनि वो इले चाहिँ रोमे गयो चलन नगाडेहरूले मिजो मस्त फुकसित चाहिँ अनिवार्य सैनिक सेवा यामा हो अहिले सैनिक जुलकी चाहिँ इपा याम मटना याम जुरेपछि चाहिँ कानुन दैछौँ अनि वो ठो पाद्री भ्यालेन्टाइन चाहिँ यो ज्याला चाहिँ थोड़ा चाहिँ तस्कम बाबला ज्याज ल मिसा मिजो यो मटना ढाला तस्कम इम्पोर्टेन्ट ज्या संसार यहाँको चाहिँ यो लागि मरेको मगाउ ख यहाँका चाहिँ वेतलन चाहिँ अयो विचार चाहिँ उके चाहिँ विद्रोह या न सैनिक टेटर न बिहा छेउ चाहिँ या चरण हेमारका चाहिँ वेतलन चाहिँ विद्रोह या अनि वो विद्रोह या बापत चाहिँ उब्लेमा चाहिँ जुजु क्लाउडिस धामसँग चाहिँ वे चाहिँ दुनियाँ सानो बुझ्यो तेस्रो शताब्दी खोजला अनि उबिल्ला वो हम अपराधी थिए पैसा ट्याग उजला वो जायज ट्याग ला तर पाँचौं शताब्दी थियौँले चाहिँ उब्ले पौ पप फेलोस रामसेन चाहिँ ओहो उब्ले चाहिँ भ्यालेन्टाइन इयर चाहिँ ठुक्रो स्याउ चाहिँ अन्याय ख वो पाद्री स्याउ चाहिँ अन्याय ख त्यो वो चाहिँ तरौँ तस्कै बाला जाया हो किन चाहिँ वेटर चाहिँ सम सेन्टियो रूपमा चाहिँ हने मार्गा वेकलन चाहिँ वो 496 ईस्वीसम्म थियौँले चाहिँ वेटर चाहिँ सम सेन्टियो रुपे चाहिँ वेटर हने सुरु आउ अनि वो दिन चाहिँ 14 फेब्रुअरी चाहिँ 6 पाखन
अनि वे उकिएटे लिप निरन्तरता बिउर्याउन खडु तर ठो चाहिँ छौ किम्बदन्ती जकन जीपु ढाठे मखेन पु अहिले वे लिप हान न्यू छौ चाहिँ रोमियो बाक मियो चढे सुडुराले रोमुलस वे रोमियो निम डाटकी जाए त चाहिँ वे ककामुसे हक्सन राज्य सत्ता क्या लागि चाहिँ इम त स्याके छ एउटा चाहिँ जङ्गले व्याके छ जङ्गले चाहिँ वो स्याएको पिछो चाहिँ मैसासी अठेर जङ्गले टोटा बिबले अनु चाहिँ छम्बो चाहिँ वो ढोचा चाहिँ इम त खानु वो त वो मस्ते त खाना वोन चाहिँ ध्रुव टोङ्के लिसे नके लिसे हुर्के याना लिपते तरीको जीवले चाहिँ वो इपि मन चाहिँ डुरा चाहिँ सिका सिउसिले चाहिँ तौरङ उत्सव रोमे माने वो माने चाहिँ फेब्रुअरी 15 अहिले उक्यो दिन दुमन्क्यो लागेन ग्लिसिया चाहिँ ठो भ्यालेन्टाइन डेमा थे हने जिउ ढायो न बाखन्डु तर निता बाखन चाहिँ उल्टो खबो ढायो चाहिँ उली अठिमहरु अहिले लिपाउ या चाहिँ जिउ परि सौसर ढामो चाहिँ राइतरन तिनी 14औं शताब्दी 14औं शताब्दी ठम्ले तिनी भ्यालेन्टाइन डे चाहिँ शब्द वो चाहिँ नाम लिटरेचर चोया चाहिँ वो खनिड हुँदा उल्लेख तिनी वे नियो चाहिँ खाली बाख्रे जग्गा किम्बदन्ती जग्गा दुया चौ तर चाहिँ 14औं शताब्दी ठम्ले चाहिँ वो राइटर चाहिँ ठाउँ बाखौँ यो डुले चाहिँ वो शब्द हौ चाहिँ अहिले 17औं शताब्दी ठम्ले तिनी 16औं शताब्दी 17औं शताब्दी ठम्ले तिनी चाहिँ सुराले भ्यालेन्टाइन डे चाहिँ माने रहे पनि खबर भ्यालेन्टाइन डे माने जस्तो सुरुले माने जुबले नचाहिँ सुरुले खालि प्रेमी प्रेमिका त्यो दर्शी जग्गा नभएको थुक थप छ एका टपी सिटन चाहिँ पहुँच्यो तिमीको लागि चाहिँ उपहार त बियो यो कठौँ सुरु थियो त्यो अहिले लिपावना 19औं शताब्दी ठम्ले तिनी यो पैसा चाहिँ हने सूर्य खास छैन चाहिँ अमेरिका चाहिँ बोस्टन त्यो चाहिँ हने सूर्य कार्ड एक्सचेन्ज या अहिले स्वान एक्सचेन्ज या सुरु जुर्सी अहिले लिपा मेमेठा सुरु दियो अहिले युरोपियन सुरु दियो आफ्नो जीवन चुनाव देशै ढाल्छ इन्सान चाहिँ यो पुरानो यो 30-40 वर्ष तिनी डटर गराएका ठौँ इन्सान त्यो मतलब नेपाली जग्गा लु कि युरोपियन फुक्क देशै माने चाहिँ मखु तर चाहिँ उयो चाहिँ व्यापक जीवनको ठाउँ तस्न तरम पर्व थे माने विशेष यान चाहिँ ठाउँ चाहिँ छुराले ठाउँ यो पिम मन्डे त मिसा मिजो यो मटना यो खजेको मको माम्बो अथवा चाहिँ सुन्न ठाउँ पास्पि सिटन स्वान बियु खाटन चाहिँ याङ्गो गुलाब स्वान बियु अहिले चाहिँ चिठी कतिटा चाहिँ एक्सचेन्ज बियु पोस्ट कार्ड छ यो चरण चाहिँ बुझ्नु ल भ्यालेन्टाइन यो बाखन यी केसर मान्दन चाहिँ झिमी मटिना यो चाहिँ बाखन चौ जोली झिमी मटिना यान्त्रो झिम यो कोला झिम मटिना यो कविता त अलि थियो यान्त्रो यानौ मरो तर वो इले चाहिँ झिम मटिना यो कविता त यो क्वेस हो उकी मध्ये जिन सपु थन चाहिँ मटिना यो कविता न्येके कोटा या किसान यहाँ दिखाइ भइका हम सन लुमसे वइ चंग दुसा वो छम प्रेमिका ख गणन एकान्ते छनापङ खनाना चोम्म वो छम प्रेमिका ख याक च चनान छ मुसुङ निला चोङ्गु खासा छन् त निका चोम्म छम प्रेमिका याक च चनान छन् त खुए वया चोसा छन् त खुएका चोम्म न वो प्रेमिका हंग पलापति प्रेमिका वया चनी छंगु नसापति प्रेमिका वयाचनी छंगु मिखाए नाइजा छंगु शब्द अले शासन छंगु कल्पना व भावना छंगु सपना व बिकना छंगु नेपु व नुगले जाक फुक्क ठासङ छंगु छम्म प्रेमिका जग दुयाचनी ज्वाला खुशी अले समुद्र स्वामा सीमा अले गु सूर्य तिमिला अले नगु कविता मे अले संगीत सौन्दर्य स्वाद अले आनंद ह डक्को सक्ता सक बनन प्रेमी वो प्रेमिका है जिया प्रेमी वो प्रेमिका है जिया Aplan Sivado. Dr. Banko. Sirilas mesmo dai diu lagi? Mo gata. Gatla. Gata. Kayo ko suwaga. No gata pa bima. डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठज्यू चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे विषयलाई अनाली पहान चाहिँ
प्रेम सम्बन्धी मतिना सम्बन्धी गो चिनाखो बनानिका तिला यो कोही को सुभा चेक पे निमेसित अले आजी चाहिँ केसरमान चाहिँ हाक्न छौ चाहिँ ठ्याक्क छौ क्लु बिमास्यो वेक इता हाक्न छ चाहिँ मेमेउन चाहिँ मतिना सम्बन्धी वेक बाखाउँछु एटा वेक इता जालगा जिलर काजी छु छु नाट जी थन लेन हैदो गटकी छि ख्याली जुजु मदन कृष्ण श्रेष्ठ अले यशोदा सुवेदी वेक पनि उला यो क्वे छिस बाख यने खसा त बिना नेपाल भाषा न हेमल रे जो मनन्त न ख अटे चाहिँ छि सुलोचना मानन्दर धिताल सुलोचना मानन्द र डाक्टर सरोज झिटाले वेका पनि बाखाउन चाहिँ नेपाल भाषा वेमा ठेन्छौँ अठे जानकी दली रघुवंशी अहिले रमेश रघुवंशीजी वेका पनि बाखाउन वेमा ल अहिले चाहिँ सिल्भिया श्रेष्ठ जे सञ्चारकर्मी केमेजु सिल्भिया श्रेष्ठ अहिले सुदर्शन राजोपाध्याय वेका पनि बाखाउन चाहिँ हैदी सजु ठेन्ता अनि चाहिँ सुरजवीर वज्राचार्य अहिले रमा तुलाधर वेकन सञ्चारकर्मी ख निमय अनि चाहिँ शरद कसा भाजु वा मेजो सुधा महर्जन वेका पनि बाखाउन चिस नेपाल भाषा थटे मतिनाई बाखाउन दस जिउ रे चाहिँ जी केसरमान जी त छौ चाहिँ छौ सल्लाजका बिहा चुनाव ख है छौ सल्लाजका बिहा चुनाव ख वेका नुगले तै जित जी इना पियन चन्छ आफ्नो सुभा आ चिस जिन तेरुन याक्ना हजुर बेगा पनि हो थप थप मट्ने बाखन चेगो हजुर सुभा चिसमा बुनु बुनु चाहिँ मेपी पास्पिन लुमङ्का याङ्के होला थठे वेका पनि मट्ने बाखन सफुटी चिस किया भने छि थो बिचा खला तेन्जनाके बिजे जोका छु न ठौ पुरा छटवाजा नुगा सुभा खटाइ दुसा नुगा ख छटवाजा तै दिसका ठो बिसेले दक्ले नपाला मतिनाया बाख ओरा ओली चोसा बयका पिदन ओके लागि यको क्वे सुबादु नपतमा केसरमान तामराकार जुयातो चाहिँ भिन्चलानन्दु आ नुगो ख खसा सक्छु नुगो ख पिदने ढुगला जुगु नुगो खन ओके छापे व मतिनाया बाखला छापे जे ढुगला ढालो छु खम्बरो तर जे होस् मतिनाया गुण छ बालगोपाल जुन हैजला मेपी नसन हैजला ठुली अंक पिदङ गुटेको चाहिँ कसा बाउ खख नाच नकिनी पडिसरा सामी जुन सुसु ना थन करा जिला वेका पनि न चुकस जुरगा ठुके मल्ल के सुन्दर दाई व मन्जु मास्के भौजु न ना तना दिसो जुरे जो वेका पनि प्या घन म रे जो व जु अनि छुराई सल्लाह खसा आथो भर्चुअली विमोचनला जुल थुट थिल तजिको जा भर्चुअली मजिसे फिजिकली न जु खस अझ झेपिउला त्यही जो चासा थो भर्चुअली ठुली झेपि जौ कि नेबु ख कन्त करुणा कन्थे जौ नि आठो फिजिकली जो खस गुन झेपि त्यही त फिल जो तर फिजिकली जिबले विश्वभरि हलिङक ठोक छिसम्म थिंक पो भर्चुअली जिबले हलिङक छिनी तर फिजिकली जो चीज न लाइभ मार्फत चाहिँ हलिमे ठिकै म यो मको छु त जवे जुसान केसरमान ताबराकार जो अमेरिका चुना शिकागो चुना गुतो कुता इंदिला वेका यो के सुबादो अलि जिबी मचिना या जी ओ जी जान तिरी मेजो मीना बज्राचार्य दठुया मतिना गु जिमस कन्त जिम त होता बियाजला ओके लाग्न यो सुबादो अलि नेपाली साहित्यिक इतिहास है छौ मतिनाया बाख साहित्य जिया पिदन ओके लागि यो सुबादो सकल भाषा प्रेमी पनि जयजीमा मा भा जय मा भा सुबा तो छुन जेजीमा छिन चाहिँ सदा पि छु पि उसा या न कामना याञ्चना केमेजु मिनाइ चाहिँ खा खन मन्तका उमरो वो अफिस हो स्कुल जो काका न्यासा छि प्रतिनिधि जो यान्दिल छिटा यो कुसु भादे चाहिँ छना विजय रत्न जो ढालके भएको चाहिँ सकिपा खयो चाहिँ लेख्न चोइदी अनहाना बा ची बाखन चोइदी अहिले वेकै मेजुक सञ्चारकर्मी बाख चोमी मेजु मिना बजा छ अरे वेकै त चिस चाहिँ थन बनि मखन वेका छ स्कुल चाहिँ चन दिला आज पास मनदेवी व अनाली पाला सन कृष्ण तामर कार्य पिन्त बनाचना ठ ठ उनु खकना दिता मनदेवी ताम्रकार व लक्ष्मण कृष्ण ताम्रकार
जिल्लाको खण्ड जोजोलपा जोजोलपा सतीसिद्धन जोजोलपा अझै लेडिज फर्स्ट ढाका बुझ्योला जुमे चनाची खोज्याजो सोइचना दिपी न्यनचन दिपी अले अजला अटिक हने भयो मठा सर या त आफ्नो आफू जोजोलपा दुनुगलन सेन जोजोलपा थौ छि थन मटिना बाख सफु चोमी केशरमान ताम्रा कार्ज्यो सम हनि भयो मट रम साहित्यकार ख वेक यो चोसा पिडङ ठोसफु जोली वेक त आपा आपा पिन्तना ठोसफु सुन्ना नास्वे बले चाहिँ मटिना यो जक खला तैथे छौ मने न्याइपु जक खवै तर ठोसफु यो बालक छिस न्यने बले स्वे बले चाहिँ जिसे बले अथवा पत्रिका पिड बले न जीवनो ख से बले न न्याइपु मटिना सम्बन्धी जक मखुकी छिस ठोसफुटी अपाए छिस सेकी सिके फैला तैथे छ अपाए छिस ज्ञान गुण छिस सिके फैला थे छ छाडा छ मटिना निम मिसा मिजय मटिना जुइसाटे छि इपाय लोखा टोडी साटे छि इपाजिया इपाय छौ छि जीव काछि छि हनेमाउ जीव चाहिँ नि वैवाहिक जीवन सुरु जे वो सुरु जुलिकिए चाहिँ छिस आफ्नो या तर गुल्स्या कम जे गुल्स्या अपोजी आबास्याए थठ्या कोठ्या तस्कए गाड्ढा गुन्ठुले वनि मालेफु तर थो तेपुया मने चुङ नुग ठठवै नुग यो ख कना मटिना यो लिरसा कया न्यावन धासा न्याथेन्याउ गाठाङ गुठु न्याथेन्याउ ठठ्या कोठ्या लन जिस पिचरो दे न्यासुने थे सुठ लक्क न्या ठोक जिस चाहिँ आ जिठो पडी पक्क ठामाला छि बैसवन टुको पिसला अनुभव यानो ए चीज जुलत होला तर ठो सफु बन्न रासा थयो चाहिँ अनुभवी सफु पाखे अनुभव चाहिँ बटलाइना ठौंगने चाहिँ नुपी मटिना मित नुपी यजुपी नुपी इपा मितेस चाहिँ छौ ज्ञान क्याफेमा धैर्य त क्याफे ए लाइफ दयो थथे ज्यासन खनि ठु थथे जिया खनि दय छौ हठा मचासे आटे मचासे इमसा जीवन हनि फैगु छौ चाहिँ ज्ञान का फैला तैथे चौ ठो सफुला अले ठो थयो टरु सफु त सफु चाहिँ छिस फुस्या बनेमा अल बन्यो जको म के छिस फुक्स्या छि फुगस्या फुमेस्या फक्को मला फक्को चा सफु त न्यानबीमा अले जे उखन केसन नाम दिन थाटु न जी छिउ सफु न्या जी मेपी पासपिन त न तैवी त का तयो दुजे वडी ठौन तैजना ला एजुली थयो टरौ सफु थयो बालाउ तिसिलाउ सफुले जिपी जिम्यु छौ वैवाहिक जीवन जिमौ मानसु तया वेकल किताबे नेथन दिल वेकै त आफ्नो सुवा अले भिन्तरान्दो हन भविष्य न प्रतिसरा ताथे मेपिन ल्याख्न सोल धासा अझै छौ सफु जिचिन थे छ अले नाचा प्रसारण ताउले अले अन मेपी पासपिसन मंगको मध्ये मेम छम न ख छि तस्या नाना म साहित्यकार विमल ताम्लाकार छि विष्णु केसरी ताम्लाकार अन्न तोफ्यो तो टाबले थन ए छिस चाहिँ जामु जिमला अछि जी दंगला मुने दंगला मको एजुले मेउ कुटले चाहिँ थन छौ अनि पिन्युन जीवनी अनि पिन्युन दुःख सुख यो ख तया सफु बन्दै त यो आस्याना वेकै त थथिए बाबालाउ जोमरु थयो ज्या कृति त पिकाउ लिए सफल जी तयो मनन्तना जोजलपा हानच का वेकै त
apa pintuna au wekono chuchkocha janno chuchkocha nalaide yamba doksto jojolopa ji dhamao sume apola तिरमा जो यहाँ ढारौँ र जी छु ढामा लिथेला मोचो तर मलाई चाहिँ मगाउ खोज्छु भाषा केसरमान जी त चाहिँ नि झिस सुभा चाहिँ नि बियामा वेगन यान्दिउ जो मरु ज्याउ लागि चाहिँ झिस सुभा मगिसे मगा छरासा थोछो मोत्रा सरना ढाइदिल नि थोछो युनिक गनाइ मर्निया थया नेपाली साहित्य नि मर्नी अया चाहिँ वेगन भू यान्दी एकदम पजल किस्म यान्दी थया थ अमेरिका चोनान नेपाली पे जाने एकदम मतिना मिट्टा उठा मलाई के पुटा दक्को ठुली मच्छी संघर्ष हैन वे दक्सी कया कया किताब पिका रहे तस्कर तरंग उगे जी उगे गएता आपा धन्यवाद हना लिपन थया किताब मेरो निबन प्याउइ ढा आशा ठुल्याजको जिंदा दक्सी त जोजोलो अपना सुबादो मनदेवी पासा मनदेवी अले लक्ष्मण कृष्ण ताम्राकार जुइता होला pasa pratisara ito na apalong suwa baala ka kazanya ji ne jai ke puli thate jaza ne ke pema apa suwa यो सुबा देशना तापले चोनान होला लुमची तापको चोनान झिउ थाउ भाषा साहित्य न पथुली सत्तिक थन्याउन सा झिउ थाउ भाषा त थमा भाइ त मतिना हिन्दीमा वेक साहित्यकार भाजो केशरमान ताम्राकारला वेक त गठ्याना चिस चाहिँ यहाँको सुबा बिउसा न मगा वेक त अब वेक त चिस बाखौ चोमिर खाना मस्यो चिनाखौ चोमिर खाना मस्यो र हाइजिन खाना मस्यो नप वेक प्याखौ चोमि न ख वेक आ मेउ पौ बाखैन चाहिँ सायद चाहिँ हान चाहिँ प्याखौ जिया प्याउ खला गठे चिपगु नि लावला अथे मेमे पलाना वेक यहाँ वनमा होला अब वेक हन भिक्षु हिरा फाउन्डेसन वेक नाय अजल अथे वेक न चाहिँ उडा साहित्यकार ठ समुदाय साहित्यकार पिन्ट वेक न चाहिँ थे हनि जान याना छाइचौ आटक खुमो साहित्यकार पिन्ट हन्नुकला उडा समाज या अथे हन चाहिँ वेक पि तब अजल तब जोबला चाहिँ वेक चाहिँ तब जाइ त चाहिँ न्याका चन दिपि अनि आउ तब जाइ त चाहिँ थे अजन न्याका माने छिटो समाज छौ ज्या खने होला उकी त न्याका उना चौपिन्ट न अजन हपा बिख वेक न चाहिँ तब जाइ त छौ चाहिँ तब समुदाय छौ हना शेर्पा वन वेकन चाहिँ सोनादी पिक्चु हिरा फाउन्डेसन पाखे गुलिजको जायाओ आँट डुम गुलिजको अथि नुग चाहिँ तफामा व्यक्तित्व थर चाहिँ केशरमान जितला छिस त्यहाँ साथ दिया मजो होला आ छिसा हाक्न छ चाहिँ मेमो छि पासै चाहिँ बाग नुग खन्यान पाखे वना आ वने अला वेको ख भुवन स्यामी व प्रमिला स्यामी भर्जिनिया पाखे प्रमिला अनम्युट चेन्ज छ जोजोलपा डक्ले नापा हौ मतिन्याय सपु विमोचन याना दिम मथर डाई याता दुनुगला निसे योको भिन्टुना नापौ सुबानो दु अनली मेजु प्रतिसरा जुयातन योको सुबा ठौ मतिना दिवसीय लस्टा सकल भाजु मेजु मतिना पि दुनुगला निसे योको भिन्टुना बेचना जिमिगु मतिनाया इले ग्वाली याना दीपी पासा पिन्टना दुनुगला निसे योको भिन्टुना देशाना चोना केसरमान जुयातला योको भिन्टुना दु वेको यागु कुतलो जिमिगु मतिनाया बाखम पिटना पिडंगु जको मको मतिना बाखम यसपुटी न दु ठेका दिल हनन छका सुबा जु खठनिए ठुलिए तया कोचाका छे मेउ प्रमिला नोन दिका जोजोलो पासा कसिटा दक्षमु पहा छि हनिबम मठा दाइयाता योको जोजोलो पासा प्रतिसरा अले केसर मान्जु याता योको जोजोलो पा केसर मान्जु यातला न्याको पिन्टोना दिउसा न मगा योको सुभा दिउसा मगा मुछि
थपिसं थगु छिगु नेवा भाइ लागि साहित्य ख्याइ लागि यक्को यान दिल वे कइते यक्को पिन्टुना नाप सुभा अले मेउठौँ मटिना दिवस भ्यालेन्टाइन्स डे हलिमे चना दिपी सकल मटिना मी पिन्ट वो थन जुमे जे पास्पी सकसित मटिना दिवस्य यक्को पिन्टुना अले थो मटिना बाख जिमिउन छगो बाख दुठाका दिला केसर मान्जो या त यक्को सुभा नापन सफु पिडंगु या छले पिन्टुना आउ कि जिमिउन बाख छफु वला लस्ता जला औ कि बुकथा इ पाजुला बुकथा मटिना जुला व फुकं वे काय न कुटु कुलाnya na वे कला तै दिला आ मसु खन फुक्स्या शिला वन लस्ता जुला तस्कन लेटाल हामी उछराउ अले आठ जिमिउ मटिना यता ग्वालियाना दिपी पास्पी त्वाया दाजुपी फुकुसित यको सुभा दक्षिबेला थयाउली माबौ अले उखे थुबन्या माबा जिमि माजु सब फुक्स्यु सुवाल जिपि आतक लसता जीवन हनाचना वे कपिनु सुवाल अले छिकपि सकस्यु सुवा जिमता लामा अस्ट्रेलिया दया कोचाका छ सुवा आफ्नो सुभा पासा प्रमिला अले नापा चाहिँ फुवन छामी जुपिन त छिकपिन्यु चाहिँ नुवा खन्न चाहिँ आ चाहिँ सपुटी नबने खनी होला अन चाहिँ आ नुवा खन्न थन वर्षुला चाहिँ न्यन्न खन ठाउँ नुवा खन ल यको सुभा देसाइ जना अटक्कै लिपाङपट्टि नुवा खन्यन त जे चाहिँ चाहिँ त सकिपा मी भाजो सुरेन्द्र तुलाथ जुइत चाहिँ बन्टेन जजलपा सक्कसिता तगले नापा दुलुङसिन सुबादु जी साहित्यकार अनिबाम दाइ केसरमान ताम्राकार जुया त केसरमान ताम्राकार जु मतिनाइ सफु हौ सफु दुने हिमुन मतिनाइ बाख गुठाको दिल एजा जिबि निमन तस्कन लेटा अरे ठो मतिनाइ सफु वेगला कुनु ओंडी 14 फरवरी भ्यालेन्टाइन डे कुनु पिछना दिल यु दिन कुनु मतिनाइ दिन ख वे दिन कुनु जिमो बाखना काबे सफुले पिछना कुस्या बन खंगा दिल सुरे खंगा दिल खासना जिन्छ जिमो दि तो मतिनाइ खला जिम सुन मकना नि तर केसरमान दायु तो सफु पाखे कुस्या बनि खनि ज्या कुस्या सिख खनि ज्या जिदुना लेता एजा दुंगो से हकना सका केसरमान दाइ एतो एगो सुबा नापला प सकल तो किताब बना दिबी अले बोबो भी पास पिन्तना इना बिया किताब तो सफु बना दिस के दुने यको मगने बाखा दो मतने बाखा बना यबुका दिस आजे दिनो मले एको सुबा केसरमान दाइ को सुबा जुमाउपति मतिमा जरा जाति गान्धीले भ्यालेन्टाइन डे खनो आन लम्ने जात्रा जिक्योलो म लभ एनिभर्सरी न होइन आ गुली 24 वर्ष पुरा ज्या 25 वर्ष किने लभ एनिभर्सरी होइन लम्ने आनस को जात्रा सोन मानि तो किताब तो सपोर्ट हुने छिपसँग बन्नुगा सिदेखि दिने गन नपलाउ गन लभ जो गन जने मटिना जो गाडियो खसेरी तो मटिना जो का जी जन्मा देवा सालिउ दिन खनु दिन होगा सोनु लिबा लगमे सालिउ दिन खनु दिबिनि मेसु नपलाउ ख लबले दिबि यतेल जो ख सबो बना दिस नि अलि मे फुकम भाग छिपसँग सपोर्ट हुने सिगादिस अस सुबा बाय बाय मतिना बाखा दुने वेक अफिस मतिना सुख उदको वेक अफिस कनाडी ठौ भाषा वेक अफिस कनाडी उडो होला अले चाहिँ आ झिस चाहिँ केसरमान जी त हाकुन छ वेक एट चाहिँ झिस सुभाबी माउ चाहिँ गठिकी मोठा दाइन चाहिँ झिन्युम उपन्यासकार मेजुपी वेकन नेपाल भाषा साहित्य वेकन पिथना दिला ढासा जी अथि केसरमान ताम्राकार जो छुयान दिला वेकन थगु छपु पौ बाखा वो बाखा चीज नेपाल भाषा या मेजुपी साहित्यकार पिन्ट
वेकन समीक्षक देख्यो चाहिँ वो कुट यन्तेला वन तस्कै वेक चाहिँ चोछा बाउ पलाख नि छम साहित्यकार मेजुपिन त वेकन चाहिँ केवल पौ बाख छ बिया पौ बाख छ बिया वेकन समीक्षक देका दिला एजोने उक्यो निम्ति न जे केसरमान ताम्राका भाजु त यो कोइको सुभा देछामा आठौँ छिगु ज्याजो चाहिँ दक्लै दिपाङ्गु भए छल्नुको दो एजोले चाहिँ भिक्षु हिरा फाउन्डेसन या छम दुजो मेजो अलेथो मतिनाय बाख सफुया प्रकाशक मेजो श्रद्धा कमल ताम्रकार जुइ त सुभा नचुबिया दिए त अले ज्याजो न कोचाके दिए त झि इनापियन जोजना श्रद्धा कमल ताम्रकार रोजल्पा नापा थन्चाइ दिए जो सकल मटिनामी पिया ढामल वेक पिन्त जिगु दुनुग लनिसे लस्कुसो मैत्री कामना याना आजि थो प्रकाश की कठो चाहिँ जित नवाया जिमे श्रीमान है दज्जा बिगो जुल नापा नापला जिम मठ्या अमेरिका मकला नेपालले ओया जिठ्या टका अलिपुरपन ठे कार्यक्रम बटिकारी आस्याना आज तो सकुच जिन भने विश्व हेरा फाउन्डेसन लुखा बाखो चोमी केसर मान टाम्रा कार्य मेगु छगु बिस्कौ सपु मटनाय बाखो प्रकाशन यान यादया जिपि साप लेटा खला ठोया नेपाल सम्बत 1143 अथवा छिन वरिष्ठ आख्यानकार भाजु मथुरा सामी जुया छिपो निपट आहा बाख सफु पिथने गुजाजुल थुगु सफु भाजु सामी जु निपति जाँचोया निलाया दुनी पुवंका दिगु ख विश्व हिरा फाउन्डेसन पाखे सफु पिक्या गुजाजुको मुकुठनी न्यो अनि सोना दिगु विश्व हिरा साहित्य शिल्पा पाखे आटक उडा साहित्यकार पनि पूर्णगाजी ताम्रा कार्जु पुष्परत्न ताम्रा कार्जु सुगत दास ताम्रा कार्जु भिकर बिरसिंह कंसा कार्जु सुवर्ण मान तुलादरजु व प्रेम शान्ति तुलादरजु पिन्द ठुगु शिल्पा ल लाटुङ्गु गुडु अले ठुगु शिल्पा उडा समाज दम मुजा ल लाइगु ख अठे सोरन्य विश्व हिरा फाउन्डेसन पाके विश्व हिरा तबज्या हना निसोने गुजाजुल आटको वरिष्ठ तब भाजपे केसरमान ताम्राकार हो चिनिकाजी ताम्राकार पिन्त हने गुजा जिरुगु नन्दु ठुगु हना तब समाज दमुजा दिसाइगु ख ठुगु विश्व हिरा फाउन्डेसन पाके भाषा साहित्य शिल्पकला हो मेमेगु खेले हट पाना चोपी व्यक्तित्व पिन्त सम्मान ल्यागु ज्यायाना तु चुनी थौठो मटिनाय बाख सफुया उले जाजुल तुगु जाजोया मुपा हने बम वरिष्ठ आख्यानकार भाजु मथुरा सामी जुयाट आपला सुबा दिसान चना सफुया जा उले जयाना दिल वस्वल अठे टस्क हने बम जन कवि पाजु दुगलाल श्रेष्ठ सरियल लिसिलिसे ठुगु सफुटी दुठ्यापी मटना पिन्त आपला सुबा ठुगु सफुया देव प्याची जुइको चोया दिमो टस्क हने बम वरिष्ठ कलाकार बाजु श्यामलाल श्रेष्ठ जुया गुण गब्ले लोमुङ्के फैमको सफुया डिजाइन व छापे यागु जिम्मा कया दिमो चोमी व निर्देशक बाजु राकेश महर्जन भाषा व्याकरण प्याची जुइ सुएगु पाला कया दिमो हने बम पौबासा हामी जुया तङ सुगा थौ या ठो जाजोल लाइभ बिया दिमो नेवा सूचना केन्द्र या राजेन्द्र रञ्जित जु लिसे जुमे छाया अले हलेमे लाइभ आफ्नो सुगा टक्ले लिपा थौ या जाजो तस्को बालक न्याका दिमो बालाम कवियत्री प्रतिसर सामी जुयाट मेजु जुयाट न सुबा देछाना भ्यालेन्टाइन डे मटना दिए बस्दा सकुसित न मटिनामे पिन्त जिउ डोर्नुगुलो निसे पिन्तना देसाय जना थुले रियाजु चिक्चा रुंगु नचु पचाका देखो यो सुबा
श्रद्धा कमल ताम्राकार 시다나 여고 이거 수바 대사이 존잖아 석시당 제 수바 대사이라 참아야 또 어머피가 바라가 진짜 수바 너주 비야들라 지다 여고 이거 수바 아통 지고 자조래 제더 구리너 제 मति नामी पिदु गुजो मति नामी बिने रेको पिला गुलिसिना चाहिँ पिद तक थाउ जोसादिका चम्पी गुमसिना नि च्याक तक जोसादिका चम्पी अनि ते योको योको दोची मति नापी साहित्यकार पि संचार कमी पि संस्कृति कमी पि वेकपि सक्को स्याउ जीवन सदा ठुक्टा हे सल्न चाहिँ ठो वेकपि ने चोसा न्याना व जन्मा वेकन पिनि भावना गब्लेन चाहिँ छुए दिपामा वेमा वेकपि सक्को स्याउ भिउसा छेक पिनि न भिउसा अठे चाहिँ जे केसरमान ताम्रा कर ज्यान नु नु गु ज्याया थे वे कय उत्साह ख गु वे कय चाहिँ थो थाउ मातृभाषा मा प्रति गु भावना ख वो सदा चाहिँ हप्ले चाहिँ मानचनमा सदा वे कय चाहिँ न्याजान चन फयमा ठय पिन्तने अले थौ बोतिकै दिपे सकलसित दुनुको लन्छे सुभाना देसाई चना जिन अले मठदाइन थ मम फय तुमको सा जे सक्स्यो न्यने छाया थ सफुय पिट बजायान देल दाइ छिटन चाहिँ यकोइको साधुवाद केसर मान्जो ठगु जुम ज्याचो थ ताला के त ठगु सा गइदिल छिटन यकोइको सुभा देसाई चना तन्तारके छि लोजन तार मेदुन थतवा त नगारका तै दुई वे कैट्न बच हाक्न वडी ना प्याल के छ त्यो त्यो जोजोले पासकसित जुठो भिडियो एक बच्चा मिल्या मजोला एसएचमा फना जना अल्ठो ज्याजा कन्यन नुगा जिता छोटस क प्रेरणा वला ला छराला छगो नमसे मगा थिए चनावला सक्कले हनि बापी जोडी रामल गमला ठन्य बय दिपि जोडी अले ठौयु बाख्ने दुठा पि जोडी पिन त अपलो आबा छौ किस्म छरावा जो पाखे पागिया ढा मास्ति वगा अले वे बाखनी वो पत्रिका प्याइमले ल्याबले बनाजी आला उली लुमम ऐसा जी वो टाइमे ठाउँ लुमङ काट यो ठाउँ यो पट्टि ठोन्यानले जिता छुमटी वल्ला सा ठो मटिना बाखजको मक्सी ठुकी निता स्पष्ट ढोका छौ चाहिँ नि उ इ या छिगो नेवा समाज इतिहास ल मखला उठा चाहिँ नि याना ढा हुन्डो गु किस्म सफल यामा गुली सङ्घर्ष यामा अलि छटा वजुल जी चियाका गटा अलि छटा चाहिँ अलि वो मटिना रे ठुली डुग्यो शब्द ठुली डुग्योपट्टि छौ भावना त ठौ नु पुस्ता गएकै सुनले मखला आ चाहिँ नि छि तो हनि बापी सकले आनिएदो बैबाबी जीवनलाई निएर फुल्नुगुल यहाँ पर्न जुइ फुगुम मखला वे कपसँग गु नक्सा ठाउँ टिपु जीवनी त रक्षायाना मखला ओ गु किस्म वे कपीसँग जीवन सफल जान दिल ओ टस्कन चोछा ब अलि ठु नु पुस्ता त ठजापट्टि उदाहरण ठयाउ दसु न किन माउ अवस्था ठन दैथे टस्कन मट्टी व ओके ठोनी त खं जिदा मडासी मगा थे चुनावया जी केसर मान जे त मेसेज को छ छयुगा आ ठो नु पुस्ता यो चाहिँ नि ठाउँ सक्ष्या खना चोया ख गु किस्म मटिना यान्चुन छ्या छौ किस्म ढासा इम त अफको प्राप्त जुलि अठिजु खला ठो मटिना ठेजाउ ठ्या गहन शब्द ठ्याउ हल्का इमसँग कया उइ त छुरा फुवन के त ए मसवाला तेथेन जाउ जाउ मट्टी व मखला आछि भने मपि ठ्या कपि सक्छु तो ठुलमसी वर्ष तक सफल जीवन यहाँ वो ठाउँ व्यक्तिगत जीवन एजको सफल मग वे कप साहित्य चोया तो समाज इदे छौल किनु किस्म वे कपि सफल ज्या दिउदो ठ लजगाटो बाहेक न ठ चाहिँ कर्तव्य बाहेक न वे कपि गु किस्म जीवन सफल जुले तस्कै उदाहरणीय खख ठुलिया ख जितागो अहिले चाहिँ केसरमान जुयाटला यो कुस्या अछि छुरा पिन्तुना न बिरंगला यो क्वे धन्यवाद न बिरंगला वल मैसे मागा बखंजला मगला त चाहिँ जिउ साहित्य लागि छौटर हुए इतिहास छौटर हुए सम्पत्ति जो वडो ठुलिया त जी मडासे मगा नुले दासु ओली मडासे मफ्त स्कटार गाजी पाकै यको सुबा के लोचन तारा के ज्याजो होला तस्क थो छिटै दि थ्याटु थो ज्याजो चाहिँ छौ किस्म चाहिँ थो सफुन ऐतिहासिक या ख ज्याजो न ऐतिहासिक या ज्याजो जु हुते जितना ता सुबा दो लिपा चाहिँ जी सकल अगु मेजु पि मटन पि प्यारेन्टिङ डे यलस्ता पिन्तुना थत अपातम तिकपि तस्का लिमला नेपालेन थौ लिमलागु बाजुन थन चाया थो थो मटन या बाखा ओली जासो स चिक्स
बोटी कैडले जुमे जाया लिसिसे लाइव स्वेचोन डिपिना यो कोय खना जी वेक अप पिटना हलिमे चोपि सकल पाजुमे पिटना यो पाखे आपला सुबह देथन सुबह चिताउन सुबह